Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi baruhuka Impa News, twizere ko mumeze neza cyane rero aho muri hose tubaye ikaze mu makuru ya nimugoroba agezweho. So nge nitwa Pacifique niruka Impa News, tugiye kubana makuru akomeye cyane. Dore zimwe mu ngingo z'amakuru tugiye kugenda atwibandaho muri uyu mugoroba. Tuvugana urugamba rwagiye rubera muri axes zigiye zitandukanye, tugiye kugenda tugaruka mu ryo mwe cyangwa se ubundi. Nk'ubu tuvugana mu gihe twari twicaye bimwe mu bice bigize umujyi wa Uvira byari biri kugenda biberamo urugamba rukomeye. So byose ugiye kugenda ubyumva. Hanyuma turaza no kugaruka ahantu bita Karongi hano hafi naho bita Karongi Karembe, hano hafi yaho bita Karembe, urimo winjira neza hano muri satere ya Warikare. So tugiye kubabwira ko habereye urugamba rukomeye cyane muri amasani. Breaking news nibyo koko ngo umugabo cyangwa se nge umunsi ubu barabukeye, sibyo se ngo umunsi ubu barabukeye, kuko izi ntare za Sarambwe buno ibintu ziri kugenda zikora bisa nkaho FRDC ziri kubara ubukeye. So tugiye kubirebera hamwe ese bimeze bite. Hamwe makuru kandi akomeye avuga ko inyeshyamba z'ama 23 nanone muri umugoroba zirongeye nanone zisatiriye hafi na Gisangani Rubutu, binjiye neza cyane. Ndaje mbabwire se kuki izi nyeshyamba ze mu Vitroa ziri muri Rubutu ariko kandi zikaba no muri satere ya Warikare, ariko bakaba batari kugira gute, batari kurwana ngo bigarurire iyi Warikare yose. Tugiye kubirebera hamwe, turebe hamwe n'impamvu nyamukuru itumye inyeshyamba ze mu Vitroa zibangikanyije ziri hamwe na FRDC. So byose rero ugiye kubyumva, wahageze. Ikintu usabwa nta kindi ni ukureba hasi handitse subscribe, warangiza ugakandaho kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro nk'ibi ngibi babigiye bigezweho. Nitwa Pacifique. So munyemerere rero twinjiye mu mwandiko w'amakuru yacu twamaze kwa tugira gute edutegura. Kare dutandukana nababwiye ko ahitwa Katana hari kuberamo urugamba, sinabasobanurira neza cyane ngo mbabwire uko byifashe, kandi nge icyo mbere hano no kujya mbasobanurira nyine nkababwira amakuru y'imbere ku rugamba, amakuru y'ukuri mba natoje ariko ngiye nkora bitinze kugira ngo nyine mbe mbanze nkusanya amakuru nyabone, nimara kuyabona hanyuma nyababwire. Bivuze ngo amakuru ahari turakora, atana adahari ntago twakora. So ubwo muri make ni ukugira ngo wenda tugire icyo dutandukaniraho n'abandi, mujye mwumva amakuru azira igihuha. Hari uburyo kera twakoragamo butari bwiza, ariko kuri ubu kuri ishuro tugiye gukora mu buryo bwiza kandi bubanogeye. So nizere rero ko muri bubyishimire, mwandike muri comment mumbwire uko tumeranye, nyine mumbwire uko munyakiriye. So mbenye neza abantu turi hamwe, ubwo ngubwo nanjye ntangire mbagezeho amakuru. Rero nkuko umaze kubikora, umaze gukanda subscribe, like and comment, ukanakora share, ikindi ukaba wanishimiye amakuru ngiye kukugezaho, tera agatebe gato oya nkubwire nyine uko byifashe. Amakuru yacu tugiye kuyahera muri Katana. Katana ni kamwe mu gace gakomeye cyane n'ubundi kagize Sud Kivu. Aka gace ka Katana kandi nanone kakaba gace kaberamo urugamba rukomeye. Navuga ko urugamba rukomeye, urugamba rutoroshye cyane abe na gatoya. Inyeshyamba za Wazalendo zifatanyije n'intera hamwe bamaze iminsi bagaba ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe nyeshyamba wa M23. Niba ntibeshye no guhera tariki 10 z'uku kwezi turimo n'ubundi bakaba bageze no munsi kuri tariki 18. Bivuze ngo bamaze hafi ibyumweru bibiri. Urumva ibyumweru bibiri barabiraho iminsi ine gusa kugira ngo bagire gute, babe bagira gute, babimaze bagira gute, bagaba ibitero bikomeye cyane kuri M23. Ubwo rero izi nyeshyamba z'ama 23 nazo ziba zagiye zikomeza ngo zigenda zikora iyo bwabaga ngo barebe ko barwana ku basivile by'umwariko babazwa muri zira axe, dore ko bamaze imisi bibasiwe n'ibitero, ubusahuzi bwa nato nta muturage ugiteka ibiryo bye ngabirye yishimye cyangwa se ngabirye anezerewe. Kubera iki? Kubera Wazalendo. Urashyiraho inkono ugateka, umuzalendo akaba ari hari hakurya, bitangira gutogota yaje kugira gute, guteruraho inkono. Nyaboneka ibi bintu niby'inyeshyamba ziri kurwanya za M23, kuko birababaje cyane kumva umuntu w'umucecuru cyangwa se umuntu w'umumama ufite abana, umuntu w'umugabo ufite umugore n'abana muri iki gihe muri zira axe kugira ngo ibyo kurya biragoye cyane kubera intambara. Ni igice cyakunze kubamo imirwano ikomeye cyane, abaturage ugasanga bayeho nabi cyane, inzara ya nato, ubusahuzi bwinshi, n'icyo umuntu abonye nta gitunga. Ni ibibazo muri make nyine ubona ko ari ibibazo bikomeye cyane. Ariko amakuru mfite, amakuru navuga ko ari amakuru meza cyane kuri bano baturage batuye muri zino axe, nuko inyeshyamba za M23 zagize gutya zirabireba, zirabati ntimukigunge duhari
tugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo turebe ko nyine twabasha kubahereza umutekano mukabaho neza kandi mutekanye. So nibyo byabaye rero, hamaze iminsi 2 haberamo operation z'umukwabu nyine, ni umukwabu sinzi twe tuvuga ngo ni amasuku, hanyuma mu rurimi rusanzwe rwacu rw'ikinyarwanda tukavuga ngo ni umukwabu. Umukwabu ni ukuwukorera ahantu hari abandi ariko ushakamo bamwe mu bantu mutagize gute mutemeranyijwe kuri icyo kintu cyangwa se batagikoze, bityo ukabakoramo umukwabu kugira ngo ugire gute ube wabigarurira cyangwa ube wabafata. Hanyuma rero n'inyeshyamba za M23 zakoze umukwabu, kandi uwo mukwabu ntago ari wa mukwabu kukumba abantu bose ngo ujyanane, oya. Ahangaha bafata n'ukekwa, bafata n'ukekwa kuba yakorana na FDLR ndetse na Wazalendo. Ibiro byabaye hano muri Katana siho byabaye gusa, kuko byagiye biba no mu max agiye atandukanye, nko mu mujyi wa Bukavu byabayeyo ndetse nano muri Kavumu byabaye. Ariko amakuru mfite meza nuko hano muri Katana ubwaho hafatiwe abageze kuri 4. Ahangaha ubwa mbere mu masaha mu gitondo nka saa 3 hafashwe 4 mu kanya gatoya, ubwo nari ndimo ninjira mu kiganiro hamaze kwinjiramo menye neza yuko hari abandi basanga 32 bafashwe hano hafi no kwishyamba rya Kahuzi-Biega benda kugira gute gucika. So ikindi nanone inyeshyamba za M23 zimaze umunsi wose zinjiye muri rino shyamba rya Parike Nationale ya Kahuzi-Biega. Bamaze iminsi binjiyemo bari gukora operation z'umwijima cyangwa se operation zo sinzi ko nabivuga, no operation nyine zo gutungura Wazalendo ndetse na FDLR kugira ngo babe bashyiramo umutekano muri zira axe, kandi koko kabona yuko ari ibintu bikomeje kugenda bigira gute byishimirwa. Ikindi ni ibintu ubona yuko biri gutanga umusaruro mu buryo mwe cyangwa se ubundi, kuko ikibazo cya Wazalendo FDLR ndetse na Mai Mai ntikikigaragara muri zira axe. Nyuma y'iminsi mike ishije kabisa bari kugaragaza imbaraga nazo zidasanzwe, by'umwihariko zijyanye n'urugamba nyine ruba ruri kugenda rubahuza izi mpande zombi. So tuve ahangaha rero, tuve muri iyo axe, munyemerere tugarukemo hano neza indani kwa ndani, tugaruke ahangaha hafi na Bukavu. Ariko mbere yuko twinjira muri Bukavu duhere muri Kavumu. Muri Kavumu uze kunyihanganira ndwaye magripe. Muri Kavumu haberemo naho urugamba. Kavumu ni imwe muri territoire n'ubundi plutôt ni kamwe mu gace karimo n'ikibuga cy'indege, kabarizwa hano nyine muri zino ce za Katana hafi na Bukavu. Numva nyine iri hagati ya Bukavu na Katana. Ahangaha rero uba urimo winjira neza mu mujyi wa Bukavu. Ahangaha naho rero haberemo urugamba, shobora kubivuga mukavuga ati nta rugamba rwaberemo, ariko rwabayemo bitewe nuko habaye umukwabu, kandi uwo mukwabu wabayeho nuwo izi nyeshyamba za M23 zakoze, wari ugamije cyangwa se wari ufite intego yo gushakisha Wazalendo, FDLR ndetse na Mai Mai. Zimaze iminsi zigira gute zigaba ibitero ku baturage ndetse n'abasirikare ba M23 babarizwa kuri cya kibuga cy'indege cya Kavumu. Ibi ngibi rero bikaba bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigira gute bitungura Kinshasa, bibaza se izi nyeshyamba za M23 zibona makuru te, bigenda bite ko dukomeje kujya dupfunda imitwe ariko bikanga. Murabizi neza ko kino kibuga cy'indege cya Kavumu bisa nkaho mu misi yashije cyari kigaruriwe n'izi nyeshyamba za Wazalendo ndetse na FDLR, ariko mu mwanya muto nko guhumbya bano barwanyi ba 23 barongera bagira gute, barongera barayisubiza. Ubu rero tuvugana gahunda igezweho nukubakuramo none mu buryo bwa nyabwo bwa burundu bagashiramo. So rero mufashe mukande kuri subscribe. Hanyuma andi makuru aravugwa muri Bukavu, by'umwihariko amakuru ameze nkayo bijyanye avuga muri Bukavu. Muri Bukavu naho haravugwa ko habaye imirwano uyu munsi muri quartier Keshero. Ahangaha mutagira ngo Keshero muri hano muri Bugoma, wapi nagari Goma, na agace kari hafi naho bita Kamanyora, ariko kandi ukazamuka ukagera na hano muri ville neza, hano muri Ropoe, apana Ropoe ya Goma nari Bukavira haba. Ahangaha rero bakaba hakoreye ikintu gisa na ambuscade z'imirwano na M23 yagize gutya itega mu kantu kambushi gatoya ko gushaka Wazalendo ndetse na FDLR. Ibintu rero kabana ko bikomeje kugenda bigira gute abindura isura mu ryomwe cyangwa se ubundi. So hanyuma tuvuye muri zo axe turacyari musire Kivu, noneho rero mu buryo bwa nyabwo bweruye munyemerere twinjiye mu rugamba imbere ku mirongo y'urugamba. Makuru ndabona ari kungeraho rero, arambwiye ngo ati nonaha mukanya ati mvuye mu mirwano kabisa rimeze nabi, ati mvuye mu mirwano dore ngibi bintu turi kwandikirana, ati mvuye mu mirwano
ati mvuye mu mirwano ikomeye cyane, ati twarahitwa Bwegera, ati ariko sha ndakurahiye, ati kwari simeze nabi ati kwari simeze nabi, ati kuko ati kugira ngo tuzavana umurundi hariya biratugoye cyane. Bivuze ngo abasirikare n'abama 23 bari ku rugamba imbere, biragaragara ko kabisa urugamba rwabereye imberenge, ariko igihari ni kimwe gusa, nuko nyine bano barwanyi batajya bagira gute, batajya batsindwa, ariko kw'incuro bakabagize gute, bavuze ati twe noneho tibyo tubonye nagahoma munwa, ati baze ko ingabo z'u Burundi ziri hano hafi neza neza byatonane kuzivana hano muri Bwegera. Iyi Bwegera nta gace gakomeye cyane, nyaboneka nitujye tuvuga ibyo bintu ntimukabone wenda ndi kubivuga mugire ngo ndi guseka nawe yabiba bibabaje. Ahanga yambwiye ngo byakomeye, ati byananiranye, bita binyereka indi sura apane yabimbwiranye, kuko bura niba ari abantu babasha kwihangana ndetse no gukomera ku marangamutima yabo n'abasirikare, biragoranye kumubona yarize cyangwa kumubona yarakaye cyangwa yababaye, ni ibintu biba bigoranye cyane. Ariko kwishuro uyu mutaramu bite nuko nari kunyandikira ikigaragara cyo yababaye, ari kuvuga ngo ati coalition igabye ibitero mu kanya sugo ni sangaira saa 9 zishyira saa 10, ati abaye urugamba rukomeye cyane, ati batugabye igitero gikomeye, ati ariko nyine turi kubigenza neza, ati turi kwitwara neza, atari kusengere, ati bimeze nabi grafre. Ko rero ngira ngo murumva ko bitoroshye aho ngaho ni muri Bwegera. Hanyuma si Bwegera gusa, naka gace ka Ruvungi nako karavugwamo imirwano ikomeye cyane, nyeshyamba za M23 ziri guhanganamo na FARDC ku rwego rwo hejuru cyane, ariko rukaba rwabuze igice. Sinzi ngo haraza gutsinda nde, haratsindwa nde, byo nyene nuko biba bimeze, tubihanze amaso turebe ni mama 23 cyangwa se ni FARDC, turaza kugenda byose tugira gute tubikurikirana. Hanyuma andi makuru nihuta cyane ya breaking news aravugwa hano muri Sange. Taramureka ndebe naho ukuntu yanyandikiye namajete sesa. Namajete ese nihe hari urugamba garafre, ahita nsobanurira ngo ni Bwegera. Namwe atahandise arambwira ngo nakaziba agace kamwe, ati za Sarambwe zamanutse ziri kwerekeza neza neza ahangaha, iza Sarambwe ngo zamanutse zivuye hano muri Kaziba ziramanuka zijya Runingo ngo ziri kwegera neza neza yitwa Kiriba. So nuko bihagaze ro nyaboneka, ibintu ubona ko biba byakomeje kugenda bigira gute bihinduka ibindi. Ahangaha rero amakuru nanone mfite hako noneho amakuru mfite nanone, umutaramu yambwiye ati bamanutse muri Runingo, ati ariko Runingo hepfo hari abacashuro, ati kandi nago baratangira kurwana. Sasa ubwo urumva isa ku isabano bacashuro bashobora kuza gutangiza urugamba rukomeye cyane kuri M23. Hanyuma andi makuru nanone avuga ko kandi izi nyeshyamba za 23 zagiye zigahoranya nyine cyitwa FARDC. Ahangaha rero coalition iri kugendika gaba ibitero bikomeye cyane kuri mama 23, ariko M23 kitwara neza. Ubu ngubu tuvugana, ubu turi mu kiganiro, hari amakuru nakira avuga ko ahantu neza neza M23 guhanira imbibi n'abameseneri haguye ikibombe gahora. Nuvuga ngo izi nyeshyamba za M23 ziri kujya zikubitwa amabombe noneho. So birero muri kumva ko nabyo bitaza kugira gute, bitaza koro. Hanyuma igisirikare cy'u Burundi nacyo cyakajije imirwano ngo barashaka gufata Kamanyola na Katogota. Sinzi ngo biraza gagenete Katogota irafatwa, Kamanyola irafatwa, turi hamwe muri kometi mumbwire. So tugaruka imurenge gatoya nkuko nabibabwiye kare, imurenge nta bindi bidasanzwe. Imurenge naho ni urugamba rwahuje Wazalendo, FDLR ndetse na Mai bagaye ibitero bikomeye cyane kuri mama 23. Ariko ibi ngibi bikaba bidakomeje kugenda bikomeje kugenda bigira gute bihindura isura mu ryomwe cyangwa se ubundi. Amakuru ari kungeraho aravuga ko ahantu bita neza neza hano ni muri hano mu duce tugeze muri tubiri ngiye kubabwira. Agace ka mbere kangarebe neza gaherera hano muri neza neza hano muri za Minembwe, hari agace hari uduce tubiri twa Rurambo ndetse nako bita mu Mikenke ku Ndondo ndetse na hano kwa Buhimba.
ahangaha hose rero hakaba hakomeje kugenda hagira gute humvikanamo urugamba. Ahangaha ariko hakabamo uduce tumwe na tumwe tutari kumvikanamo urugamba bitewe nuko twirwaneho yabigenje neza. So ngira ngo rero ni ibintu bikomeje kugenda byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Urugamba rero bigaragara yuko rwamaze kugira gute kuba rukomera. Hanyuma ndagira ngo tuve hano muri kino gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo tujye muri Kivu y'Amajyaruguru. So ubwo rero ni mu minota umwe gusa cyangwa ibiri ngiye kubabwira Kivu y'Amajyaruguru ukuntu byifashe, hanyuma tukaba twasoza amakuru yacu. Hanyuma Kivu y'Amajyaruguru haravugwa iki rero? Agira ngo nkandire kuri subscribe. Kivu y'Amajyaruguru haravugwa ko hari ibitero bishyashya byongeye kugaragara mu duce tubiri ngiye kubabwira. Pinga Bushimo, Rusamambu, zikatubaye twinjira. Tubaye twinshi. Ariko reka mvuge kuri utwo. Ahangaha rero habayemo urugamba rukomeye cyane naho. By'umwihariko ahitwa Pinga niho habayemo urugamba rukomeye cyane Wazalendo zanze kwemera. Nyaboneka barakomeza bararwana bahangana na mama 23 ku rwego rwo hejuru, ariko habura gica habura utsinda undi. Kugeza amagingo aya rero report ya risasi na magero ndi kwakira nivuga ko inyeshyamba kanze nebe neza inyeshyamba za M23 n'ubundi ziri gukora nkuko zagiraga gute zakoraga mbere yuko uyu mugabo agira gute atangira kugenda nyina akuri yo bwabaga. So ubwo ngubwo anga muri Sud Kivu ibintu bikomeje kugenda bigira gute bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa amwe mu makuru yizewe mfite kandi akomeye ahambaye aturuka n'undi ku mirongo y'imbere ku rugamba anuko no kuri ishuro Mai FDNB ndetse na FRDC ati rero tukagaba ibitero bikomeye cyane kuri M23. Uku kubagabaho ibitero rero byari byasaga nk'ibyateguwe bikaba bitumye bagira gute bose bagira gute batsindwa. Baratsinzwe batsindwa ruhenu bakubitwa nyine n'izi nyeshyamba za M23. So byo byose rero ngira ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma ndagusaba gukanda kuri subscribe muri Ituri uwitwa Tomaru Banga ndetse no wita India Queen cyangwa se Inosa Kaina wongeye gucakirana na ADF bacakirana na Codeco. Byose rero turaza kubirebera hamwe mu masaha y'umugoroba muri report ya risasi na magiro yuko bintu biraye. Gene nitwa Pacifique Ruka Empire News, turabakunda cyane mukomeze bigende mubana natwe. Bye bye.